tau bertong nani ke kata keseng tapi kamu syong sikit Don kata ni sufir ya nuno kan dia tu kan. Ring dia punya kun pat dah. Bat ini dia macam penting. Dia kan mani mat. Ban bulu pai tak ni sihir minum lah betul kan. kita kijing duna ki ba PUE berkom trekam jong ki wei ki seng sang hima hakene ke jela ka ni la ka dei regional party ni national party Orang ni pe kata te bon bak di duna. Don kata mesti menteri dom tahu pat ba. Mengia dah mesti ke pasnurit ke mesti ke IT lot. Muslim ban pendam akamun di empat bak ban long pun kisah di bak ke BPP kala ban long kata ke seng sang partai kabala ban pinbit pinbiang ye ki brio hak jela ka ni lada ke pentrekam ya kita ke jing trekam jangka hakiwe pati benta ki bakham shong jingmut tang hakita ke jat bendrio politics kata ke jingkran yang try ke jingkran lekot jimut mili ke parti ke ban habat sincar ke jela pak dia wei nak kita kongsan tam tolong ba minum lek silang khmat mili ban niu ben iben deran bor ombor kawin kimat ya keren dulu dokter kade halor ke jinglom jingman jo ke HEDC mentang isti yoi dangshan ba ke kongres kala weng no iladi na executive committee kani ka politik pertama yang lawan tam pertama upat ba nambuk pat ba UI no ba opleng kani ka kongres kani ka ba logisnyo nang pa pat ba ini ke jingweng ye jing kesan sua collection kalau ni ba kini MDC juga kongres maka kongres parti hiru kimdon jisnyo ye pat ba kim ken snap ektu ka mon pat ba ke EDC election na kabenta ke KHEDC bat ke JHEDC kalong ke ba ikring jing muchibon menta kawat khamtam da ke jingmi jong ke sengsan pertai ke bathamai ke VPP ya kini keseng la thau dang ha unai wing arhajar arpowei hasilong halor lightly ki paya nongrim bantai ban pinthamai bat ban wanra jingkela hakajela Meghalaya Presiden jongka VPP uba Arden Mela Basayomot uong ba ke nongrim trekam jongka VPP kadai ke clean politics ne kasan pertai ke bakhuj basuba bat keseng ke angnut banyada ya ke hok pat pinbit pinbiang ya kinong shong ke jela ya ke ba ai ya ke jing bishar ke bakhuj ke bamdon ke jing le shiliang khmat yanoru ke VPP ke larung syakane ke jela tak ba yo ya ke jing shania ke baskem bat kala penpinget ya kipat ba ke dei ke seng ke ba yeng na ke benta ke hok jongki ke jing keli menta kalong hatu ke VPP kadang don haju hakata ke jing shingan ba jing kershan jong kipat ba kadwa ki sengsan partai ki lapin khre elade bandrung shakelumpung yakhun election jong ke MDC arhajar arphusan kadidi Meghalaya kalami shabar nak studio jongka sha ki surok shnong banwanra yapi kinong thep vote ya kita ki interview bat ki jing yakren bat kinong mi khmat bat kirtong ki ban yakhun hakani ki election na kita ki sengsan partai ki bapher hakani ka kinti ngidon hapo mau senram ban yakren baje kindo bat ukurtong jongka VPP u Dr. Rusivan Shangpliang mentangi mi semat dak bagi jemput baladani mi su mentang kapor ke sapoi bangin nyemlak le isu ladani mi su mentang kapateng banwan ke setim kelayani ladani mi mentang upat ba usa domesin no usa yap no bagi sasulong merau hak begasni kumbala ken nakiri bangsa Dr. Shangpliang pediang subhai pi sya program ningkong kani ka kasin beningkong nakabenta ka VPP banyakhun ke EDC election atau VPP kalong kelapan kre elade banyakhun kani kinti so besipun ni pi lewan kendu ini kami kita kan jingkli jingping saya kelak ton bijubab nombak ji penyeng jo ni ketong kalau setelah di konsensus mah kejimpan tiket di semua di dekat parti taruh kelak peni ba parti kelak berkre ya election di gila penyeng urusan cepat kali di kermen ba ke bang asyuk pai terwai pai penyeng ta gila pun kre pai election but ini scam tanya jinjau TKA ke penlong ya pi ban yakhun nakaseng VPP om nakiwe pat iseng san partai
jelas. Ngai ra di ngapa jual mentah kan kam di sang balet. Tenrai kuma ong dah kenya ni di kini kai. Ni dong ke sukha bagi pe di long jiman ka. Ri ba je beri ba jelas berhoi. Di pelong yang abangnya saat cimet-cimet. Kuno begini lah bagaimana rak mau begini. Bah sencha kada ku jelas. Ri ngamroi dengan lah sih. Mah de kumjung hi kumbalong gibi kini lam ni ko boy so party kilatrai halai jong ibo den rai nyimla bandai maroi kumong kami kini ke party beda dah kecingnya trelang dah kecingnya teli dah gemir jemut lang kalong kalat ini bangnya simeta ba nyamir jemut lang de amar ta ke por ke ba idon kami ke ba ni long man pasti jadi kami ni party dengai la dia ngasutu ba hak party la ngadon ngadi ban ai ka contribution Bahkan long contribution nak tak upat bah. Nanti kadang apa banyak kuni collection banyak khmat. Ya kini kadang ketang itu ni. But kadi lembah kacu kani ke parti ke bangan lajir banyak. Bahkan ni teknologi ki bangaru kadang. Bala IMC menga bangan cinta dengan politics. Pihak ini ke TV nya kon persya ya ke UDP, ke Kongres, ke NPP uta ter. Oi uta kurtong lani ke kita seng tapi kam shong skir Nama sendiri. Nak kalian cuma te, orang ni don ki kertong ba sanne remote ni pagi balaya. Kena mak teng. Di sitting MDC ru don, MPP. Tendra ibangan don kata ni sosial tengam don eno ru. Amar balai nga long confident hendu kata ban keren kalong ba ni ke politik tungi kalong ban le cupat ba. Mangi hapan train nam tau pat ba. Bangira ro ikini kinongrim ki bas kem na kapati. Ki jingkai bagi ki pecah ki bertemai. Ba ba wang nut. Banyak don bertabat ni. Teh bang ilai keleng-keleng ka konsumsi jeng ni. Bang ilai meski ni miet jan miet ro pat ba umi ban kesal. Bang i kata ki kesal ni pat ba. Ni skills kem. Nama ketangam don kata ki sufir ya no kandidat tu kan. Rei ni dia minyak kun pat dah. But ngimdai ban simsting. Darang icok mana kan ni MP election nang ni kalau jintok kodon buram bu. Ngimdai pada ban overconfident. Ada ban simsting nak kekam. Dun kam itu sana pat ba. Bagi dun kam ban nek mau pat ba. Ni nak ni ka hang ya dong ni. Sa dien ba mau sa event ba. Dun kam ban mi smart. Ban bu lupa tak king steer minum la betul kekam. Lagi tre tak king sur. Ba tak mesin ke ba surat. Pat ba king sana. तो खंजत हलोर kita ki jingkala tiba keseng UDP kala banwanra ha ka mau sungam constituency kata ni kong but ha ki district council Kata kansadon kini ki matrikam dari manifesto juga parti bakin sa pelat di sini kata sawan. Nganang ni nganang pak berkelan buon hang sukanta. Martin sa yu ihe tu. But di lembak itu kini kita produk Kami ngidawan nak bor, ngidak petrikam ni kita mang petrikam itu. Jadi jingkala kan man, nang itu. Kanam langsung ke belong musa. Patang kan ni kerkom ni lap election ni ru. Tadi lupa jingkala. Pai bahi kita pedang yang ni kerkom lek itu. Nama kita ngai skam. Bagi AKA kita bahak man man bagi yang voice of people party. Nama tutien baru pai ba itu lang. Kita jingkala kin sawan. Yang dari ban IDT lepi ngamla kan bor. Bisa yi ya jingtrai gitu. तो habangnya phai pat cha ki kertong ko maplang ofisan ko prangut katung ko jing pet ko jongang i basi don kita ki kertong ki bidang kham thumai ha kani ko kam politics kham duna kita ki bakham don ya kata experience katung ko jing so to tapi hatu kani kala banlong kita jing mentoy ne jing dunong ne na ka benda ka UDP ngang smet kalau kuning ka parti di mai Kajikai jongi kalau bertemai, bab hidung lu kibri bertemai. Har balai hidung kan bertau temai. Memang hidung kata katong bertau temai, ya ka imlang sarang, ya ka kum kerkomia seming pat ya sisar sudar, mah. Tinggi hidung kami kibri bertemai. Padi lembah kibri bertemai, baka AKA lu kami scam. Nangis scam, bala ada kita bertemai. Jadi anda kena job. Tidak pengisi saya kekam baterai. Barang mata tien. Jadi sangkut prangut kami minta sikmat. Di dalam sya kita ki simpak simpang nak tahu pat
halak jong di konsumsi. Bagi trik ni nyemut lang. Lang kita timba empat bagi. Pindat Dr. Sampiang halor kita kibut terekam di bawah pin terekam ha kini ketinti kai berpinsim nang ba KBBP kan job bon tili kita kisi KBBC election. Banyak compare bagi parti. Ni di parti ke ba ya tinti bagai. Namar ba KBBP ni mungkin kita strategi kembali KBBP sih. Tenrai namar kecil kali jong fi kastrapan kedeu ba kajulong sistem balik parti berparti dong strategi. Ni beri strategi ke dia masuk ha. Nilai baik cepat ba kamu mungkin. Ya bawa pai ba pediang. Bawa pai ba susu. Strategi jong KBBP kimla asu berterekam. Kamu ni menang ke MP election. Dan kita cakap kita ngimla ban let dalah de. Bagi nong ilam jongi kimla ban poi. Mau kita kisnong di bakham jangai di bakham ban let ngimla ban poi namanya don kom jong kam ni trai. Mulai baik strategi kalau mbet ba. Pai ba. Udang kata kemusim ban sangap ikai jongi. Ikjing percaya jongi. Bagi media kita repair, bagi kebot kita lebih info. Entah terus. Jadi kawai nak kita ki lama tu strategi mah. Ba ni le cepat ba. Ba ni syariah cepat ba. Ba tidak yeri cepat ba. Hiru syariah ini. Kita lagi kedai strategi. Jadi trilang bagi syariah maklian. Nang mila pan yo tak jinjop. Mila pendep kita thong ni thong. Kita kijing duna ki ba PUE. Turkom terekam jong ki wei ki Sengsang Hima hakini ke jela ni la kedai regional party ni national party. Orang ni pe Jakarta te dibon bak jinduna. Dai kawai ke bang ni syam. Gani di jisung tu asimet. Keromba baros kata te ni layo tang di break ba mikmat. Di sulang tang ginom mikmat. Dai kin la syong tu kimla menteri kumba upang pai ba ang nu. Te ni ke jela ke barit. Ka kari kasi jungi kari ke barit. Kami ke bayar kami ke jekas hari tu. Tidak dangi idon kata kemesti menteri dalam tahu pada. Kemudian ada kemesti ke bas ngurit, kemesti ke IT lot. Kemesti ban pendem. Akamun di upat bak. Ban long pun kikasat pada. Kita kari ke way. Ka jingduna hagi parti ke ba kimyo ikbrio. Bedan ikri jinglong. Kamar kata ni duna pula dikin ngelam. Ngangai pementak sien. Takkan ni ke parti, kinung ilam, kinung parti. Dayo sisay kita kinung ilam. Tiban dalam sisay pak. Nak kimang salang akar kontrai ke kamai ke kaji mak kai poteng. Adong sidong hikilang baro. Ni dayo sisay kita kinung ilam tiban kinung sai ke ha. Ya kari lo jeb nri mah. Tak ada kita terang itu. To ti Dr. Singkon hau news nemu ladap job yang kita job ke bakau. Hatu bum ukertong PUE ni ba kata kali jakum jo. Kali ke election nak bentar ki pat ki candidates di mana pun. Di sarki la job ka MP election, la job dan borom hiru, la thau ke history. Debat koi pat ka history ke pai thau kalong ba kali ki syakri jum. Impa juyo ya MP wanlong kumai kata kelas saki ke kabut. Nawat ki wei ru ki ba kembut ya ka BBP mana kani mentai kelas kohon menyo I Dr. Ki. Aduh ke jinglong ni personality ni adong sedang. Aduh ke kam ke bai lapan ni. Tengah iskam. Bagi jinglam dum ti jong ni leader jong ni noilam jong ni. Kena mesin ru ini. Di badang lung kan ke kam politik semua lah menong. Ni mi kom sahman ta. Bang indang ila job. Ngirung di ban buat dia kena kelenti kan. Bat kan long ru kelenti ke babha. Bat upat ba ulai ba ayo ba syania yang ni. Onda hun ni ta kum tekam pe jong. Tiba Dr. Sampiang ngapuli hakawai ni kijing tho ka ong ba ka BBP kala banlong kata ka Sengsang Partai kabala ban pinbit pinbiang ya kibrio ha ka jela ka jungi lada ka pentrekam ya kata kijing trekam jong ka hakiwai pat kibenta ki bakham syong jingmut om tang ha kita ka jat benrio politics satu kisngoi ban ong halor kata Kata kejingkran fly kena kejingkran lekot jimut. Amar ba abang imi ikhmat. Mintre nam taju. Mintre nam taju pat ba udi we. Pat ba udi noi simenta akan jat bendre. Di utara jong jat bendre. Klem pat ba kemut ngiru nginom mi ikhmat. Kan dah nyimut yang ini.
Mar kata mengikran sepang pajak, mengikran sepang aja bendera. Mengikran sepang aja bendera pada aku balong ke Voice of the People Party mentang. Ngindi ke parti ke ban habat sencar ke jelam dia. Kamut bangin trebet tang nam tau. Trai nam ta jung baro ikan. Kat kum ke badai ke riti sencar. Jenrei. Kawai nak kiba kong santam. Kalong ba minum lek silang khmat, you know. Ngindi ban niu ben iben lek ran bor you know. Badai ban yo ka jing bishar ke ba hok riben yo. Riben yo hok pelamang surga riben yo. Kan kirkom kirkam bangin ku khmat. Mentah lah lagi isu pek nak yang ni mengilek kata kajat beri politik tapi kita pek jimut jadi pek bangkat jimut kata apa ya mengilek kenapa parti kikran nak kata jadi ni kuat bantrai nak kata nyimdon kata politik ban isi yang ni nyoba yang ni komuniti ini apa nyai kat kundon yang kata jimut politik state ingat ngai sekarang banan ni sempat pak semua tu kata ngamar tatian pada bah jinjok kan kena election pa pediam ni kena politik jong ke PPP klempet bah ni lek tak jat benda politik ni kan niam politik ni ke balang politik ni bah ngai kini di tang di jingpa wadau ya ke Voice of the People. Kawin kimat ya keren dulu doktor kade halor ke jinglong jingman jo ke HEDC mentang i yoi dangshan ba ke kongres kelaweng no iladi na executive committee. Bagi beri bagi keren halor ke timing jong ke kongres ke kaweng no iladi ni tip bagi executive committee ke committee dalam khmat ke NPP. Biar dengan halor kata. Ni kani ka politik pertama yang lama tang pada. Pertama upat ba sambung upat ba UI no ba plan kani ka kongres kani ka ba regisnyo nang ta upat ba. Kani ka politik upat ba mendau UI. Syai ke dah. Ini ke jing weng jing Christian Sua collection. Kalau ni ba kini MDC juga kongres. Bakal kongres parti hiru. Kim don jing sngaw ai pat ba. Kim ken snap ek tu ka mon ju pat ba. Pat ba ola jid ki haw ta usne mar hak sinda bekinai ante ben slide untuk pat ba. Ma kum ka kongres parti dalai ke parti kami ladi bakal train na usnam gi ba mensha. Apo sorkar jela ka syong kalian persya ya ke NPP. Tamak jing mot juga pada Bahapo diskusi kena don tak NPP. Cepat bawa i kena jing asap juki. Wah. Dia kena jing kuat ban wan su pat ba mentah pada ban yasu pat ba pangi trai nam ta jing pi ni telek kamon jing pi. Pat ba klemon yang pi ba kelek tu kam. Kum ta melajit directly ke NPP. Dia kalau menjuhi kini bagi parti mah ndek ke kongres. Gigi kam lagi mentah lah apa election bangi trai nam ta jing pi ni pergi ke kam tiba ke MDA ke pemen lale ni kum tai mah ngale ke bakhadu pada maki ke benda ke MDA pemen je pai ba lai kan ni kan ni bat ni sampai ke result ke pemen ini ki bagi parti kita syuang mengok ru yang tak kamun ni pai ba tang ado men Pingin apa kinjat halor kita kijing deko jong ke HEDC tu nak pilih ke kubur. Kita kalong program penyiap ya kepala pusat tingkah recruitment berkunta kerten. Beli kimi kita ki jing deko jing terekam jong ke district council. Ketemu ke jing suku ke nanti. ni ju ong yang ni ju pisai pai ba hapan dun ke jing klik go pa ya no go tinggal ba. Amar kata bagi pak iki breu di badai iki businessman di pelong yang tu jaka kai business pak iki breu bang don jing tip pangkaan di bang sungu tu pang stick schedule di sungu tu ka bor jo pang stick schedule tekin dalek yang turu di pelong kam kai sulong tang jaka banyak kini syuki banyak rungseng ya miseng ka sulong tang jaka pan kamai nam taki babon ni dan amar kata bagi don tu kadon pada kerja kwan tu yang tai lah de bahkan ke politik jong gini ki parti mengi syania ki katu kat ni pi amdi bak syania upat ba kumbalong ka Voice of the People parti maka kata siapan besar gitu leader joki ya gitu ki bre ki babot ki siapa ki lek bintang mut ki aku milit ya ka wealth ke bomdei ke jongki apa kalau ngutang kom kemut ka ktaem ya sungkam tunjam ya ka bah balamang sokar ki skim bad kini kita baro Marbalai, kekepot election tu perlu dia kepisah pantia di upat ba. Marpenmi pada ketu na hapan muslia, hapan tentan insyaallah dia. Ya ketu kepisah di upat ba. Dia kena bar kau kekerum keram ke pemi. Ada kesenam ke ba mencua.
Kadai na daw ba pat ba. Kem yo ban jit kita ki breu ki ban don ni jing tip. Ki jing champang. Kamu sim ko ban trai ban antilot. Na ka ta pat ba. Kana na ni khmat ngej. Baleng ba ni kandidat ki ban ka BPP kala penyang. Di isi siya ya kita ki breu ki ban mi ban trai. Na ka ta pat ba. Ban syakri dak ba hok yo pat ba. Khadu khatwai doktor. Lingba kani ke jing ekran ke jongi lingba kani ke platform Didi Meghalaya. Kai ke jing tu ke bakidon ban ai lag benta ki pat nong kabut. Show bikin kabut. Ka aku itu ni ngagan. Nak liang jonga. Kumu kertong nak ni ka masram konstitusi. Nak kentu ki pat ba jongka konstitusi jonga suan tong. Ba nang ni khmat. Mo pila aya ka dikishan MP election. Ya ka Voice of the People Party ka penjob dan buram. Nak konstitusi jongi. Lalong siya ka buram sraw. Ay si mingi ki batray. Ay si mingi ki bay pat ibang pat dan benda ka Voice of the People Party. Baginya dan betabat ni. Di ngangit banang ni khmat ro pipinya. Dan betah ini scam ini kan orang berbuat dan nak mentau pat ba ju rekrisi pada nampak punya werki ba hol asif lawan om baut sejok tak ujung pi nak ujung pi ni sejok tak baru siban ni tu pi kata nampak dia ni dan kam menjok lang bro arp khendai ngot ni lasai ko GCDC arp khendai ko GCDC ni dan kam menyo ya barok makan scam kata kecimut parti itong nilawan pentrikam minum kamban ya wer no pantri lang ate yung pa kawan kumbal lalong ini ki sorka sendrop mo ini isi sendrop ki boleh don baru kata minum kam ban depend ki weng na banong ringin don hin di kapati kan punya kam jam nak tak cinta jong pat ba nama tang itu kam job baru yang ya wer ki pat ba sa sisir mata ni terang mo ka boy sa people party hin nom babe kan itu mar boleh ni gitu tak semua Iba smur siya, bahok siya, ini syakri nanta riba kita dulu. Tang kita kini dia. Terus sampai pilih sebenarnya. Ha ka MDC te ya kertong ba kwa bangin job uday ban pej ya ki put kisam namar haka district council uday ban ya put kisam nak ya kane ban pene ya ka neka dostority jongi kasi te bat kiba haka jingade jongi ki kasih kan ikwa ba un penek pensa kita ka konstitusi jongi deka nandon cibun ki jingruna hak wi dei bat ka imlang salang hak wi dei bat ka sensyar khadar kidon cibun hi ki jingruna te nagaleng jongi te kum ki pai ba tingi khmil ti hi ba ki niki MLA la niki nong mi khmat nakani ga dong ka thain ki MDC nakani ga dong ka thain jong konstitusi musram jongi ikwa ibu kinwan ra ke jingkala ha ka bi dei bat ka imlang salang ka development jong ki pai ba jong ka dong ka thai ni